Halo? Da. Samo trenutak. Policija. Halo? Da. Da, Izidor Barić. U redu, doviđenja. Što je? Moram na policiju. Zašto? Ivan je u zatvoru. Pa nije im valjda rekao. Inspektora Nikolića trebam. Niz hodnik lijevo, soba 2. Molim vas, brat mi je nestao pa želim prijaviti. A koliko dugo ga nema? Pa od sinoć. A možda se negdje zapio. To se često događa, nemojte paničariti. Ne, nije se on zapio, on je Srbin. Zove se Simo Aleksić. Prije par dana se vratio iz Srbije. Ja sigurna sam da mu se nešto dogodilo jer ovdje ima ljudi koji mu žele zlo, znam ja to dobro. Gospođo, dajte molim vas, soba broj 7 dolje desno. U redu? Hvala. Molim.